engingakutsho ukuthi laba abaphethe leHighlanders ama-auditors ethu basithembisa ukuthi umsebenzi abasesiselela ubabona ngathi ungabathatha amaviki amathathu kusiya kwinyanga ukuthi bakugoqe. Ngemva kwalokho kulapho sisabisa khona umhlangano ukuthi bazotshela-ke abanikazi beclub ama-members ukuthi kahle kahle baphumelani, amabhuku wethu ame njani, imali zethu zime njani, konke nje okweclub ukuthi kube njani. Okwenzeke kube lama-delays kangako asikakutholi kangako. However okusemqoka osokusicacela kathesi asebesitshele khona ukuthi bebona bebekhangelela ukuthi aluba singatshengisela imali zethu indlela ezisebenzisa ngazo, sizitshengisele ngama-currencies wonke ngoba kathesi Zimbabwe kune-multi-currency, kodwa the official transaction the official transactions are actually done in RTGS in Zimbabwe. So ngalokho bathe sebesebenzile babutsha basebebonanzela ukuthi hayi kodwa zikhona futhi imali zaphetsheya ebezisebenza kuclub mhlawumbe sebebuyele khonapho ukuthi bekuhlela futhi ngemali zaphetsheya ngoba lapha bekuhlelwe ngemali zakulelizwe.